once I mean my cassette 2024 back into full-time politics. And no one didn't use it in the yakko. Okay. You only people I didn't do no so I won't mention Chiano. This 2022 a year yani ankasa ye congress ya ye koi pa de akoyi mpanyifo national executive senior 17 chairmanship on there wanu obia momohye. Okay. Aduno so to obenya ye ba secretary na secretaryship na Ora John Boadu why are there pa. Okay. But I can't kakra. I can't pain every actually. I didn't see na can kakra. Then I can't say. I say edu term bia. Say grassroots for no can say bia. Secretary no. Oh your party secretary. Oh you the chief executive of that political party. Okay. Who could to me? Bibi a far to the children won a sefo no. Party na wo aban. Okay. Na ban so ahye party muma. But ora John Boadu adwuma wo ye obi otimi the party for opposition ekọ. Emo ko wen ne baba ye government ruling government. I just say obo adwuma ni bi. Ba ade ba ko ha ora John Boadu no say ontie grassroots for omo so omo na party no ye do omo to aba. Adwuma bi a o take decision na ma take. Onso na koma ha na kakra. Sane binum mo ka. Na nyese binum na koma ha no. Ebinum so wo ban na entesa. Oh entesa, nya pa na. Se bia na won sheda ban. Ora me sheda me John Boadu. Na da ora kekene Japan di ne birthday nyina me ne ora John Boadu na nkre atom na sefo nyina yego she ona bo ma nyina on save. Okay. Me ni dia make John Boadu ye adwuma but ya ontie so person once ono na obenya nya de obenya. Okay. Nya de obenya na je say nya de John Boadu no benya. Okay. But am fa na hongro so la yakodua no badile ni mwache na on say Ofrashanti region, right? Wonderful. John Boadu benya batu nya na easy bia wo de baby kodua ketwa bi mami enso bu abekwa esafo ni nyame nko wo de kokko ene nkate atua no odi omfi na say ni pemekwa medi wache hu se opita kura da okwa metu atia abaka cho se nyame behia nyame hia na mo ni payode nyakopon hia ne bo me ba se me ba ma no nsuo bible se do mo odi fu ade ketewo ni adi fu nsem hia ye ha chairmanship position na owura stable Ntim ni suna edu we kan ho wa pre mako enum ni nyina na yi papa yato papa su kura nyansa na adwene. Okay. Nti wono de e kwan bia so na obi antime nyimfiri nsem edu no so stable Ntim obewe ne. Okay. Denti amaka san se wura Fred Blay on se yen papa gufuo pan so onya dibre. Yeah. Eno achi ofiri ho no asaba ye chairman so. It's for 2 terms, right? Yeah, 2 times. 2 de kwan bia so obisifo. My God. Nyanya yo dey. Milia. Omo bumi. Wa mu na bu. Be bring na ye kwa. Okay. Sense aso mtoma no omo san to omo bi fufuro. Ma boka hunu. Omo dey aduma di. Omo dey dimi. Na so wa so ode. Oh, minia. Me no wa father for so many years. You catch us so here bibia. Bo mama ni e na me die ni huma o. Asase. Woni Saladin Company Limited. I want sasi I want Ghana ha bia. In sasi de wa to apete Ghana ha. I want sasi I want Jerusalem that is Ebeya fienya. Sanso na akatapo I want Pokwase. Sanso odumase near Dodowa na Dentra. Eye kaswa. Sasi no education free lo ni bese to kwa bia ni ho. Dan dia de won kra no say ukuta car. Now they pass us. I'm sure car no one. No mama car. Oh, you don't mean it. Then some gas him the magic say. Oh, I don't know them. Oh, media. Oh, many other patch of my come down. One patch of the patch of my come down. This consultation. That means
NPP national elections ebekoso ye memende da ye nimu yi na chese busua ye Ghana fododo na akire wo madwen de afa ho ebinumu eka an say national secretary no na chese ene ye papa John Boadu be fe ebinumu say o da ontimi emfa ema no enye ye ebinumu akire wo madwen de afa ho women organizer bisi emfa ma ye papa ye mami Kate ebinumu sisi da bi won sem fata ye ntimi emfa ma no akoya apre ye akoya ensem na sa ensem we ene ensem dodo na ena ya bone bede ayede eba ababesum mu na odofo mami twam ho emba ne eba ya domu esuko ede amam odofo se ensem bi ese eba na hu behia se wo bepe wo mu asebio wo mu enim de ewo eye emremu ene eye wo mu amanyoko nu wo mu edjon eye ebie se de ebe ya wo betimi ehu de ekoso no se de nkrofo eka no sanete ana se eye speculations keke ena ekoso no nti ebepie mu ewo eye Hope Generation Ministry International aye papa eye Dr. Lawyer ye Eric Nana Amponsa eda no ye papa computer man ne no eba aba betwetwen eye enkomo dadi me mo akwa ya oburu santan mo bisu na won te say nyame adome ho ye na won say ko me kia sa nchi ya na nsema kesi be free manu papa ai me amitimi ehunu na ye primaries ebe koso ni abatu agese mo baba betu say na hunu esi efa de mu na say ebe ko toche okay if say amanyoku ba komma na eko ena ye party structures na da ho ye mana na da ho nti adadafo ni bi beko na bi so abeshi mande no dina wie ye nyina na se beko yi na mo no siria wie ye ye be hu chele na so ya tete mo amuwo eya amanyoko na emu no ebitimi ka sa na mempewe ena yemfa we nye ena yemfa say ye ba no eye national chairman position na ebinu mususu ye baba wuntumi krampo no ada odibetu edwa ese nkofo bia ba beso no daye amaje se we hunu se eye Stephen Ntim ena ebe enya according to revelation na wonya ye obebobo eye ebiemu nso so no first vice no so hunu se Rita ye aso baye okay ono ena ye de ono na efa ena general secretary no hu John Boadu ena ebiemu women organizer no so ye Kate Jemfua ena ebiemu so for eye the organizer no so hu na bi ewo eye ehu nanso ni nyina emu no ubehunu wo mo join eye MPP amanyoku no ebia chese ebi ewo me contact list so no ebi no ma chocho say ani de bi wo mo chese de agokansie na ekona yentimi mfa ma John Boadu general secretary yentimi mfa ma no sa eye general secretary apere no say eye papa John Boadu entimi enya ye nkase wo nya de nanso say amba ne sa ebetimi aha MPP amanyoku na meda se pa abasa mekenti meka ai I say ye political na obisa me say tu bia ekosa what kind of query be dia to okay na ne ya temdie no e fra mentuma wi e di matem fi so akosi fom dia fe na esa sha ase free fom asa akoso ne di kama adom ochina e na ekoto me boa akwanya wo ma nipa bia wo ye party ba se wotimi gina ti antu no so aba empre di be ina se be hu se nipa na dwere mu da ha sabi omo dam na onim ni oka se kase bia se na oye Ghana ni na ye nim no se oye MPP party ne ba na okura ahyenso de a echese o ho so am epanyin se ani bo ay kotrim ba menfa analysis no nto yakaka ye ha chairmanship position na owura Stephen Ntim ni suna country we kan ho apre mako enum ni nyina na yi papa yato papa su kura nyansa ne akene okay ndi wono de e kan bia so no obi antime nyi free nsem edu no so Stephen Ntim obewe okay den ti amaka sanse owura Fred Blay on say yen papa gufo pan so onya dibre yeah eno achi free ho no asaba ye chairman so nse for 2 times right yeah 2 times to dey kwan bia so obisifo intenya dia chairmanship no de ono obetimi akọ oh da bi owura Fred Blay de en confirm na je say ye papa Stephen Ntim ana oje te sana ye hwe de ekono a tie on say race you okay
a race. Once I remember, can set 2024 back into full-time politics. And no one didn't issue it. Ntim the echo. Okay. You only people I didn't do so. I won't mention Chiano. This 2022, a year, Yanni Ankasa, ye Congress, ya ye kui, pa dear. I go in for National Executive 17 chairmanship on it. One no be Okay. I do so. It will be secretaryship now. Oh, I don't bother why I dear pa. Okay. But I can't. I can't pay every actually. I didn't see na can kakra. I can't say. I say, I do tell beer. Say, grassroots for no can say beer. Secretary, no, oh, your party secretary. Oh, you're the chief executive of that political party. Okay. Who could have told me? We be a far to the children want to say for no party in a war by. Okay. Now, bands so as a party woman. But to run on board, as you know, you will be the party for opposition. A cop. I'm not going to Baba yet, government, ruling government. And I said, what about you money be? But I never know how to on board and say, oh, see a grassroots for one the party, no, you don't want to. I don't know if take a decision now, or take a decision on my ticket. Also, I'm not come a hand. Sane bi no mo ka. Na yes bi na ko ma ha no. Ebi no so wo ban na entisa. Oh, entisa. Nya pa di na. Se bia na won sheda mbe. Ora me sheda me do. Na da ora ke kene Japan di ni ba bi nyina me ne ora jombo di na nke atom na sefo nyina ego she ona bo ma nyina on sebo ye. Okay. Me ni dia meka. Jombo di ye juma pa ya on tie so pese won say ona na obenya nya de obenya. Okay. Nya de obenya na je say nya de jombo du no benya. Okay. But am fa na ho gro so. La ya ko dia no. But dile ni mache. Now say Ashanti region, right? Wonderful. Jombo du benya but nya ni easy bia what the baby ko du akitu bi. Enyam commission but analysis na me. You be akokasa ankoba obi akase masha nkomtro pacho mo fa se fu me share nkompo we analysis me an kasa me ye ma de. Asala akodua no ofra Ashanti region. Die dan the Ashanti caucus no so on. On say MPP party mu nyina ba bi o mo do so pa ya Ashanti region. No kre. Na menim delegates no do ayi twama constituency bi aso on fam. Okay. And the region be as one family. What I say? Emma, we are lawyer could be a work contest John Boadu. Nimodu. I wait me ye a year John Boadu as a lawyer could be a modu. Because I did my simple my own client pay. Many to say, okay. Lawyer could be in Casa. When him, there, when you, my dear, who not see how to say, oh, okay. Ntim mama busa eye ensam no obi comment or make you say to the general secretary John Boadu and Kodia pair what I am hearing the seat is too big for Kodia and for that matter they will make sure they maintain John Boadu. They are doing all means to maintain John Boadu. Please Kodia kindly look sharp and also by was say truth must be told. Kodia deserve a win, not John Boadu. And only a binum analysis I want make. Another really about. Only me. Odi for now what can I say? Oh yeah, can I put? Everyone is one my music scanning and I am a few. I say so very near. What do you say? Uncle Papa was here. Not as When is he can't for secretaryship no race no. Oh, that's your Bobo Shaka for your band one day. Now Bobo Shaka pay the bread. Some many be as a party, members again, okay. I'm come to. Yeah, me say, lawyer could be also a lawyer. And or more links. Your body on the so that. They said your body will scan. Okay. Made the service with your body will scan. But I mean, be
Sanka do Boadu me bidia. And go di problem. Na je sen ko ma bidia nka be bibia ma no osuma se. Oh! Me dey sa o, me nyina no se o nyina ye party. Dem se o ka se wo ma wo bi nie, wo ma. Oh, dia me chan se. Me dey me give me dey free bi ni me di ma. Oh, okay. But in come ne dey be kan ho a. Nke bako kam. Kodua na me kan, kodua ni mu odu. Okay. Kodua mu odu pa, but ni nyina mo no, John Boadu has a chance. Na ba no organizing side no so Nana B. O se fata. Nana B, one want contest. Ni di an sheda. Nana B no, you good. What you say? Yeah. So Nana B a youth organizer. Yeah, or youth organizer. Nana B you good. Asante for no, more chance. Asante chance. I didn't see na ma ye hu ni Asante for chance. O mu ntimi se o ma dwen emfa free eye MPP hu ana. You woni. Okay. The same mete. We was Supreme Court judges any other lawyers here. Ibinum se bo mba masoro. Okay. Opatem ni edi me edu me ni mase nyina no. Obi edi machi 2009 this is abroad aso di machi. Obi di machi 2001 aso di machi. Okay. Ebi kura ko retirement so da so di machi. Wontimi nye bibi mfanse sa o madwen da. Sa na asantefo yete. Oh, okay. This time around the time say asantefo wo chance wo mu no say. One more baba nya de brana e dia pumpuntu e dia komo constituency and also region because we share all the 6 regions na be bia empuntu abo say the so ba popo e ya asante region. So e ma party ya dodo na e ma kote ma ba. Okay. Makana pacha. Owura wo say che mensa mo nsu bo a. Ko e ne besu yaso. Na me ko na me wura. To go for kakra kapa babeka fimsika and capricious. Nti wo ni say no krampo nti na be nam so ama nkrofo gidi e wo eye aban no mu no wo mo eja to. Enye wa na nko. Okay. Ebi so ko mpesu aso ahodo but me ya sante yen kan ye de no. Yeah. Wo ko ha. Yes, I'm run about. Because one can deserve interchange. Yeah. We who know. The first I'm run about pa now say with the co first so kwan so I go do chronom and I'm say what you say biti. It's me to na ufro so what am nim. O kwan no ani gay. We manta mo na ha de. Enti we no sababuru bi ana beba bi begina se me pesa mo de me ko national executive sunum na me ti me pre bibi at the back because so be national executive for year member. Yeah. Put me pre bibi. Okay. At the boy MP at the co. E be easy grammar so aban e wo so. Ti na mo more chance. If it's so share na na bia national organizer no. Chance. Oh chance. Nene modern mo so ani. Na na be ye good. Ni se mo mre. Onim kasa. Asa nkofo mo se mo mre de wani ji wo mo. Na won sam nya na me be di wa chere pe mi asa pam se. Oven sasa won sam nya na me be di wa chere ma pe mi ni anasa me se. Me ntena na me ka me ba wo nya ma so de. Ni pa wuti mo ode de. Me be di wa chere pe mi ni anasa me se. Aje so bin se mo aden awon ne nkwa agoro. Me do kwai. Oni ni Limit to say come despot I mean to say. That be anyone me come ha. Obo wa de ma kwa me say. Oh right, it's okay. Envelope. One man see is that dollars. Me company mfoni bi wa na dia ma me. Enso bu abekwa, esafo ni nyame nko. Wo de kokko ene nkate atua no udi omfi. Na say ni pe me kwa me di wachi. Wo say Peter kura da wo kwa metu atia. Baka cho sinya me be sha. Ni sha na mo ni pa yo. Yakobon she ni boni me ba say me ba ma no nsu. Nsu. Bible say do mu di fu ade ketu oni adi fu nsu. Nshira ende no kore. Na bi ni nsam omre. E do boade on na wa ya branch a afa no asiso. Okay. Na political ye na taade na dwa no wote ase. Until the B has a chance. He respects a lot. And now we are very much proactive. Okay. Bibi be say her. Woman dey bless so a odi ye chuma. Ya hwe ya mame eye kids jimfo a ebinumo ka se wo no ebra galamse won sensem ba ya chese mampanyi ehwe so wo tu eno ase no kwapo na chese ne excavators ka ho ebia wo mo ehhehye ye no nko ne benti za nipa binum se anase obi sa no wo ba se bi wo ba be pe ne ho na anya
Only Ghana for be ya adwen was akwan. E dey say aban de obi akomo onya ne ho de. Nya dey say o kwa obeka say wunya bibi emfa mfro ba say ye dey sa target eye maame a etwa yi. Kejemfu an tamagalam say sensem ba ye na hihye excavator ma. E wa na mka kire me ko be say o lu nsu awi. Oh okay. Enu a disqualify. Part mu nsem tie mfa nsem bintu. Me ti ase. Esa ebetimi afram na apana. Ya pin. Kate de wonya. Onya. Kate nya. Nya wonya ne se. Nsensem apiepie fa galamse yi mu. Galamse ya. Nkrofo bi nsem mo begina abonten kae. Ono so utterances bi o ye ntem. Yes, Kate de na. Hwe aban wo ho no. Ane party wo ho. Me se party na wo aban. Na aban ama party ne ayefu. Nti say ye na no ma bi enye yi a. Yo, before enche ye de yankomo no bebe na be na so bibi twetwe ya so ye titi bibi won from me nye sure but ye pese yan confirm me fefru na no ada ye na obeka sai na wo ka say ye mama evangelist mama part wo bi na sorry so wo ba ebebe invite wo nko a edia wo be ko ye ho flyers na so ye hu wudi ewo mu eno na ma dodo na ka say nanze akamia ko yeso akwaye ni spokesperson ni PA wo kasama no so flyer ni wo mu ehu wo enti no na eno no wa ba na ase ana wo mae wo be ko ana wo nko Nti be be the political yi no like baye nti na say ye kan de we papa say ye hye nkwade asem no de da ho no ma ye nke so man be na so the friends ye mama evangelist mama pa and am for say proposing the no ko fa grada ne ba nti na am for some na me spokesperson mama we ni PA so mo hu wo flyer ne so everybody nyankopon oba ni ti a wotwa mu na say the wire na sorry no o to me control control say me the way din beto so group picture beto okay me ya masoro onzo ya masoro ebra so say ye frame a me di kwada flyers na me nkwa me di da flyers na me nkwa me nko na so na me kwa me ko di de me kan say but ya me ya masoro asi ye we yi mu person on beji the woman say obi anyi me yipamu say yi ma yipamu a okay ena nke be yete se metie yi mi ko wura de mentimi anidi mentimi anyu so me ye so for panyini okay me nye bibi kwai okay wa bazi bi ebusa say di ikoto flyer no so na mka say da bi mempe na me ame paso so be kan say okay ene ye twence oba be kasa na bi ni obi asori ya wo ye ho na mamfo nkotwemi nkohyem ensa ngodi matem comment na tem bi no eye media na say metem baby ofre wa obeko ebere no so right wa na ye se mekwa meko ebere no so na se mekwa onko go ma so dey se me so enche ipagum so enche baby ya no okay daddy ye nkomo ni esi eye politicians yi there ye nyoma eko ene chese abato mu kwakotu nkranhye sem a wode be ma eye wo ma wo mu ejina asi eye awokansi no fatu edwane ye meka no se menuanom empanyumfu a moye delegates ene mo so aye to mo so na ya mamu de bire bi etisa no mese aya adwobre watimi wakamede emwa obi bedi bi na obi so bedi bi na obi so bedi bi the president krana I carry just 2 years no fra kunya to fro so beba eno nche se ye nyaaka se etire enka na nche se abonjitofo emefa nti abato na ayo mu no ye to no bokobokoboko masundwie mra na ewiase se kekakeka ye ho a na ne ye fie be dampan ama nipa so nya yase mesre ehira enkwatentene de mamo ehira enkwatentene se nyakopon onhira abato eso na awurade nyakopon ka delegates na koma na nipa a betimi aboa edi part na nim amankunimbi abba no se na betimi abreki afan se yentumi so be ko position na ama owura tondamani mama betena ye so na wonso so abetwa so ye nyina no eye Ghana fo na menko ka bibi mu bi medi mate na mo media na se medi me kan se be ko bu dia ken kokona na mo mutimo odi amote mo nchaade
Opa mo sha se eji ade ana bi. Na mo frɛ mama bi ka me. Na mo so me gina mo chipi. Me number is 0244 57 1050. Me wa kra wo jaja so opa betimi aba. Because so betimi afrɛ. O ma so down. I am a tin to time bia o. Other for said ye nyamidi for the nsɛm no atu edwano mo amonsɛm wode no yɛsɛ mu ntu gun fiti ene sa bre ya kokosi enwumre ya ene na kyese ne oba bi betimi adane ede amam other for aha ene ede nkomotwetwe no esi wadwenje fans bi on fa your comment section, like your videos, not share on all the social media platform no eso media ene ekuya sikapa makram Tiflas Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment upon a church for a quadruple award the any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location or a coffee pipe junction. For number ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi anda da wa na me mo bi nkasa me frama. Wankasa frɛ, abati